Also one of our judges for the entire season of Karbianglong Singing Superstar Season 4. He is none other than our S.E. Qatar sir. So please welcome Miss Linsika Hansepi and S.E. Qatar. Thank you. Kardom. Contestant talun piglo. Masih judge tu talun tek. Puja pak lang nang di dah. Masih nang toy dun bori dah lo. Kuan tong tek jine. Versus lo. Linsika versus S.E. Qatar. Non nang litu mang tek lo. Kunang litu nang judge lo. Pangceng hitna. Kado ko ita ang supi dodi. Do. Apa ni? Do gedi. Do wek. Ini orang supi do wek. Nasi kumani ka orang supi hanang dunji ma pucara ni. Abang solo lo dai. Dunji ne nang pangha ne rindi. Nang dunji ma ne long o orang supi. Thank you, thank you. Punji ne nang pangha ne rindi, nang dunji ma ne long o ong subi. Chuja nang ne lo subi nang bini, nang hanang te dong tu ne lo penwi. Re chubi asam si nang pa do ji ne, do ke bong la ne ka ne. Itu biar tinggi Pak Doji.
Thank you so much. Oso orang lagi lun dulu saya lomba. Nili labang solut ke share production na tum sini lipan charge nang pilo. Sar Provin Hansia lang di sini lipan na puto jujur to sa pulo. Nili tok pilo. Apen kacip cipindak nang nakpo. Labang solun hello bon share long million ke liwa pra. Cipindak de lo. Kami curo lo share production fan nili fan la pusana opportunity na pipot. Pusam si nali tum tajong si pinida ko mane ke hai majok madule hai si tame share long lundu long po nali tum tala so million views nali tum lunta lepo. All the best. Bini Singing Stars season 4 long labang solang litong kacepatir long nilip hanta kilo na varsay ng kipipona po choro partik lo management team mahim aphan sami tang tilon le arjulo nande kopielon talon jini ho mà chúng nó đang nó chúng mày ở gì có sao là chúng mày xem mà Excited big, chúng mày big. We say
Dingin